ino waya marundi satubiri cyatanga amadolari kubirangira umuntu avuga ati je akubaje ati gukora akazi kameze gute ndashobora kubimubwira kuri mutaye bavyakira gute Wizking ukunda byakira abakobwa benshi umukobwa ashobora kukwicisha umukobwa ashobora wenyine kukwica umukobwa ashobora kugukiza umukobwa ashobora no kugu yani arimo byinshi amazina y'abakobwa bakuze wasimbuze kwita abakobwa kugira kujyambere ariho umububu mushi Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakunye makuru chama kibaza na muvuga muri industry Buja Flavor. Uko tumwe tubikora, reka tuze dukingurikira Imana, hama dutsura dukingurikira n'abagabo bakunzi ba Buja TV. Right now turi kumwe na Wizking. Wizking bite? Sasa nabo. Neza neza. Ndashimira uhora. Kuri no musi mukumva ukora kugenda gute? Umunsi umeze fresh naraye fresh. Hama naje no muri Buja TV meze neza kabisa kandi ndashima. Wavyakiri gute ko wahawe nuvuga invitation wa Buja TV? Ya naryohewe sana kubera iyo turiko turamamaza ibikorwa byacu usanga dushigikiwe n'abarundi bacu usanga ari byiza cyane. Wizking tugize kabiri tugiranye ikiganiro bwa mbere twagiranye ikiganiro cyumvira yuko usanzwe ukora uri mutayeri siziko kazi wakabandanyije. Sinogaheba kubera so nivyo misaidia muri kazi mu kandi kazi k'umuziki nyene kubera atari kajya sinzi ko no gukora kubera nta muntu usamfasha. Ushore impuzu zimeze gute utanye usa n'unyibutsa iz'abagabo cyangwa iz'abagore zimeze bikwembe maribaya style z'abahungu z'abakobwa z'abamama ibyo byose ndabikora. Ndafite agatenge manshaka yuko uzokasha ni wowe gusa zonsohora canke utagoza twara ni promotion. Ni promotion. Zoga ugatenga uzokashanya fresh. Tuzobiyaga. Wizking nashaka komera kunkorera ku buntu nikiba. Jo kumura yo mari basubirira aga promotion nanje bazi. Ni benshi maze kubikorera kandi nawe urashobora kuja mwabo benshi nakibazo. Oya ariko ntaje buyanda tizeze imbere kuba tuzovuganira bwa kantu. Sivyo none twabwira mwa kantu. Sivyo nibyo kabisa. Yes ni Wizking rero twamutumiye nuvuga muri platform Buja TV ko gatumbaza about nuvuga akazi kiwe nuvuga k'umuziki. Turabona n'igikorwa ciza, turabona bisa bimeze neza bitandukanye n'ubwa mbere. Wizking ni indirimbo umuntu ashaka kuyimenya mbega n'indirimbo ivuga. Indirimbo yitwa Kure kandi Kure. Kure. Okay. Kure. Hariya kure. Bisigura kure bisigura urukundo kure cyane. Urukundo kure ukasezeranya. Hari ndani mukuru. Ndani kure nyene mu rukundo hariya kure nyene. Apa nivyo hafi. Apa nivyo hafi kure urumva urashobora gusezeranya ati sinzoja kure yawe. Okay. Sinzoja kure sike nizoja kure iyo mukundana. Ntavyo uzokora n'umunsi wari. Ntibigire ubikora n'umunsi wari. Sindabikora bro. Sindabikora. Umukobwa mwiza wa suroja mukwitonda. Umukobwa mwiza simbi wo turi kumwe nawe nzi musara. Nawe hari. Ndacage nawe hari. Nawe hari bro nabandiko ndabeshi. Canke wowe wamumbo oya udavye kuntu wari uvyitwamo muri video n'ukuntu usa n'uko urabivuga nk'umengo urabifitiyemo akamorale cyane mvuga ati uja muri kwa kwasima. Kubera keshi indirimbo je ndirimba n'iz'urukundo bamaze kuba emotionable umwanya wose mba nshaka kuririmba iby'abakobwa. Yes ni Wizking rero nifuza kumenya ati mbega why yashimye gukorana indirimbo n'umujama tubona mbe yitwa gute? Umujama yitwa El King na Wizking. Yes. Abami bariko barakorana. Yose tuvuga ko ari abami bariko barakorana n'amazina tu yacu gusa no gutura abami mugabo. So nitara ziri twagombye gushira hamwe kugira turabe ikintu zibyara hama zavyaye igikorwa nk'iki. Yego. Ni El King. Aho urabona yuko arakarusho kwa mwarakoranye. Nakarusho kuri jewe nakarusho kuri we kuko nawe yari yicaye cyane hama ndamubwira ati ngo tugende muri studio ndakunda ingene uririmba dukorana indirimbo nta kibazo. Twese nitaye ku izina gukora nta mazina. Mugabo nitaye ku kazi tugiye gukora gusa. Ni Wizking ari muri babaririmbyi batanga inoti kugira ngo bakorane collab n'umuririmbyi muba muhemba umuririmbyi agiye gukorana. Ni Wizking ahubwo yumvikana n'umuririmbyi ingene bagomba gukora indirimbo ukuntu itegezo kugenda. Hano gukora indirimbo y'uburofa gukora indirimbo ifisana izoshika. Arabarimvya ko indirimbo z'uburofa none Wizking uvuze ngo so hari indirimbo nyine usanga nyine usanga umuntu umenga nta mood. Indirimbo nyine ushobora nta mood.
ushobora kuyitwara no kuyipresenta mu ba promoter cyangwa aba journaliste bakakubwira ati indirimbo ni fake umugani wa babandi ati basigaye duha indirimbo zidafise quality utabiza n'ibijya nyine ariko indirimbo zidafise quality indirimbo zanjye zidafise quality barazivuzaho barazivuza nyine bamwe urizere ko n'abandi bazivuza mu Amerika n'abandi bazozivuza reka tubyizere wibaza ko ariko ikizi abo bandi batazivuza none Wizkid so sinzi ngira ntibazikunda kubera ndibaza ko babuze izo bakunda ariko ubwabo arashobora kuyivuza rimwe kugira ngo nyine akumvishe ko ayivugije umugabo ntasubire kuvuga izi ndirimbo ya umva kayida rijya rimwe so umufashije abamfashije umugabo mu gico mba nkeneye ko indirimbo abantu bayumva none bamaze kuba 2-3 batazikunda Wizkid ko se cyari bigi wa ikosa iyo ari umwe saba ngati umuntu aramubanira Wizkid bamaze kuba 2-3 ati ingoma za Wizkid tuzipenda umuntu aravuga ko indirimbo yanjye atayikunda ahubwo sinzi impamvu bataguze indirimbo zanjye gusa ahubwo baze badushyigikira kubera turabana b'igihugu kubera nicyo twama turirira buri munsi dushaka gutera imbere duteje imbere n'abiwacu kuko nta bandi bantu baduza kuduteza imbere kuko mu mahanga ntibatuvuza deja uteje imbere umuririmbyi w'umurundi uri mu journaliste uri mu promoteur bisanzwe umenya ko nawe uzi kuratera imbere kubera niba mumenya biciye kuri wewe nawe ntuzobura akarusho kuko entertainment biriko iratera imbere ibiganiro biba biriko birazunguruka cyane kandi ibinyamakuru bice bitangura no gukora neza ariko nizere yuko bizogenda neza Wizkid bizogenda neza turabizeye kandi bizova no muri mwe abarindi indirimbo zimeze neza indirimbo zimeze neza turazifise nibazikorere ko baze barazikorera promotion hama natwe turahari tuzoririmba n'izindi kwicaye Jason woca gushima bati mbega ni Wizkid wibaza ko ari kubera iki iyo yarakoresheje mu Queen video tubonamo nga turamuzi mu ndirimbo z'abaririmbyi muri Empire nuvuga umukobwa turabona muri clip ya Sabi turabona muri clip ya Miss Erika sasa warashoboye kwera kuronka amafaranga umuhemba amana ko tsiko Sabi mu gikorwa cyo kugira ukijemo n'amadolari gamana Saturday yimba amadolari ni fresh amaze kumwemba amadolari deja niyo komera kuzogukorera ku mwuma amadolari ntakorera misi yose Saturday nakora video misi yose urashobora kugenda ahantu baguha amadolari hamwe ibyo ugasubira mu mita amadolari agahera none atwongiye kuguhamagara ucu ya amadolari ya Saturday yagwa yaheze ucu none ucubaho gute ucu ukorera mu wemera kujya desa ntabwo ari neza si desa ngabo so ntushobora kubura amahera desamire reka tubifatire nk'uko tu numva so gukorana n'umudada nuko nabonye yatinga neza muri izo clip za Sabi yego wamubonye muri izo clip za Sabi nyine novuga naramubonye mo hajya ndamushima ndamutuma ko baramunzanira nibaze ko mahusiano yamekuwa mazuri kuelewana nta kibazo cyari gihari twaramubikanye fresh akazi turagakora so n'ubu turabagenzi nta kibazo n'ubu murabagenzi turabagenzi kubera yararyoheye ukuntu namufashe fresh kubera sinigeze ndamugora kumufata fresh kuri Wizkid bimeze gute kumufata fresh ari kuzina kwanye maze kubona ibiganiro byinshi Queen video bagenda hajya badisinga baririmbye ngo ujyara yarankoresheje ngo amahera yanjye arayamperanira ibintu byinshi ubwabo jewe iryo kosa ntabwo rigeze rihaba naramufashe ndamubwira ati dukeneye gukora aranyemerera kandi nta n'amahera abandi baheza amahera ya avance bakaca atayajya nyine ya avance gaje twarakoranye nyine ndamuhera amahera yiwe icyarimwe hama arikiye ariko byagenze neza ati Karoti waramuhaye si amadolari ya Sabi yamuhaye ariko wowe yamuhaye nuvuga amarundi namuhaye amarundi Sabi yatanga amadolari none nka wowe ku bwawe nuvuga nka Wizkid nturi muri babaririmbyi kenshi ukoranye no mu Queen video biravugangwa ugazumva ngo imigenderanire yabo yarabandanyije wowe sukumeze nawe uri muri abo bantu imigenderanire irabandanya gute ubugenzi bukabandanya ukaguma muri abagenzi turi abagenzi uragira umuntu kuri telefone ukamuramutsa mugabo ibisigura ko muguma mugendana muca mugendana muri ko mukurikiye muvugana iby'ibitenge uzo gushirira gahunda kwanza nabazi ko kwanza nkora nako kazi kubera tuba dukeneye abagiye mu kazi k'umuziki n'abaje kuba umumodo ati abaje kugira iki abaje gukora akazi kiwe yabo gukora video umva n'abaje kuba umumodo w'amastyle ni Wizkid kenshi iyo ugiye bishitse ukaja kurondera umukobwa kuri presenta uramubwira ati jewe nkora ibintu uramubwira ko uri umuririmbyi gusa uramubwira kugenda
ngiye kurondera umudada mutumbera gatindi naka ukura mwidondorera umudada wo gutera imistari kugira tumenyerane bisanzwe cyangwa mumenyerane akumenye mu bagenzi bisanzwe sishobora kumubwira ko ufise akazi ndabwira ndumu yaganye ni gisima basi namubwira atabimbagije mane hagiye oya wari umuntu avuga ati je akubaje ati gukora akazi kameze gute ndashobora kubimubwira kuri mutaye babyakira gute whisky ukuntu byakiye abakobwa benshi bo ngabo gusigasha gukora abasukuno baraba ibintu byabo arono ukuntu baraba ibintu byabo umaze kumbwira ko umutayere cyangwa umutaxi vero ko muzuru mengura waramenje ni akazi keza akazi gasaba isuku nshobora gutora impuzu y'umuntu kayonona kandi nakazi kambeshejeho ushobora kuba ukagaya wewe umukobwa ajya mugabo Wizking karamurihira umuziki Wizking karamurihira inzu Wizking karamutungiye bimwe karamufashiriza famille rimwe ya urumva ungaye ntaso nta kibazo wowe ntibigera bakugaya jewe barabangaya umuhungu batogaya najya ntazi akubeshe nta muhungu n'umwe abura umukobwa amufaka urashobora gukubitwa isano umugabo ukihangana nyine umaze gukubitwa isano n'umukobwa jewe sinobeshe biramaze kuyinkubita mugabo byari bisanzwe nyine Bariba ubwo nyine bifatwa nyine kubera kivuga ati cyangwa gimusaba ibindi bintu bigoye isi aho marazi ko mugoye n'ibindi nyine so gisema nabazi kicuri kuramuronderera urashobora dore byagenze gute kwanza kugira ku kisana ahubwo yazija kuvugana nawe Wizking ufise imishatsi minde gutya cyangwa bimeze gutya cyangwa umutayereshe yambwiye so ni byawe niye dukunda kugira ugasanga urafise ikintu wakoze bari indirimbo ishasha basohoye hagiye nyine ubura n'umudada akagutira nka commentaire no ya so mukavugana mukayaga mugahoza cyangwa atazi rero kufise indirimbo ama akazajya mwamenyeranye uko murayaga gaca murungikira nka link y'indirimbo ati ndimba umusani ko sinkunda n'abasanikiye nuko bihora bigenda ati sinakunda Wizking ko n'umusani no bagoye gusa Wizking ngende baza kwa mu gusa kubera iyo urukundo simba ngo bisaye kubura umusani cyangwa no uri umusani hari igihe ushobora gukunda umuntu kandi mukabana igihe kinini ari n'umusani ugasanga nawe nta ngorane iratuma mwoheba none Wizking ko tuzi yuko umaze kujya mu by'ubusani benshi murabura n'intamabyi zitandukanye ugafungwa kubera umukobwa cyangwa ugafungwa kubera inkuru z'abandi wowe umaze gufungwa kubera iki Wizking ese ndafungwa kubera maze gufungwa so byari bisanga byari byabaye igihe kikaho umugabo ntabwo byari by'abakobwa ntabwo nibwo byari by'impunzi ahubwo byari ingorane zari zabaye kidogo ingorane zari zabaye pembere ziri private ndakwiye ko tumenya sibyo none ariko ntibigera wimvira yuko bizoshika yuko bakaho umuntu akubeshera ko arabakugusanga gukunda ukamwangira après akavuga ati je ujya mu mfuko ndamukorera ku kantu ndamubeshere basi mwe ndamubeshere none ibyo bana nyine yombeshera none yaje arashobora kukubeshera ikintu nyine dufate yaje nko muhira nk'iwa kaza nko kukuraba akifotora nk'amafoto muri kumwe hama akabona we ntumwitayeho nyine akeneye nko kubwira nawe ushobora kubeshera ikintu bigakunda mugabo mutigeze mwicarana yo kubeshera ibiki nibyo wowe wumvise umukobwa utabura mwiza umukobwa harimo ikintu kininiya cyane kubera umukobwa arashobora kukwicisha umukobwa arashobora wenyine kukwica umukobwa arashobora kugukiza umukobwa arashobora no yani arimo byinshi uvuga ayandi mazina y'umukobwa tutazi twebwe imbere y'amatara atandukanye amazina y'abakobwa bose amazina y'abakobwa bakuze abasinimuze kwita abakobwa kugira kujya mbere ariho umububu umushiri irya kabiri ama my heart ya gatatu asinzande nayo nibuka ba gukoresha mayibu ibyo nkunda gukoresha kumwe na Wizking kumbere twaze byinshi ni Wizking rero kumbere umuntu ashaka kumurikirana kuvuga kuri Instagram yiwe kuri YouTube yo kuri Facebook yiwe yitwa gute Wizking kuri page yanjye ya Facebook nitwa Wizking Imana Irambona ama kuri Instagram nkoresha official Wizking ama kuri YouTube naho nibagiye subscribers kuri official Wizking 257 yes bacanye
canke Wizking gusa 257 utarinde gushirako official izina ryanje guma waribonye kubera ni biragoye kugira wandike ibintu byinshi mugabo wanditse gatoyi gusa ushobora kubibona guys bakozi bakoze TV turakumwe na Wizking kumbere yashoye kutuyagira byinshi about music about nivuga kivyerekeye abakobwa twabonye umenga ni umuntu wa mbere aribona cyane ku bakobwa nje tunagumye n'amazi bigera abakobwa cyane ariko nabonye umenga ni Wizking Sanumeka arafite ibintu yifasha ariko tuzemenya umunsi umwe nta kibazo tujye Wizking wowe natufite ile kuna siku tutazingwa yani tutaichukua kabisa hizo habari zako tutazichukua hamna shida tuzosubira rero inshallah imari bikunze on the mic at Benny Ben's camera CK Professional. You will subscribe. Bye.